Veliki pozdrav drugari, dobrodošli u naš novi video. Ja sam Semir, a ovo je naš dragi Ćupo. U prethodnim videima smo govorili o ishrani naših dragih kunića. Konkretno govorili smo o sjenu, govorili smo o peletićima, a danas je na redu da govorimo o povrću. Odmah na početku ćemo spomenuti da kunići koji su mlađi od 6 mjeseci ne bi smjeli da jedu povrće, dok oni koji su stariji od 6 mjeseci naravno da smiju da jedu povrće. Vrlo bitno je da napomenemo da 80% dnevne ishrane jednog kunića čini upravo sjeno. 10% od toga čini dozvoljeno povrće, 5% su peletići, a 5% su dozvoljene zdrave namirnice, u koje spadaju voćkice, lan, zobene pahuljice ili homemade kolačići o kojima ćemo posebno praviti video. Ono što je također jako bitno napomenuti jeste da naši kunići ne bi smjeli i ne smiju da jedu kupus. Bitno je da povrće bude raznovrsno, a još bitnije da se pazi na udio kalcija i kako kombinovati. Povrće i bilje koje sadrži veći udio kalcija ne davati isti dan i u istom obroku. Posebnu temu ćemo otvoriti o dozvoljenom bilju i dozvoljenom voću. Bitno je napomenuti da povrće koje dajete kuniću nije prskano. U nastavku vam donosimo listu dozvoljenog povrća koje smijete davati vašim kunićima i u kojim količinama. Celer, to jest njegov korijen, možemo davati 2 puta sedmično, ali treba biti oprezan zbog taloga u mokraći jer ima veliki udio kalcija. Niskokalorična je hrana i dobro probavljiva. Pomaže kod prehlade, debljanja, napuhanosti i problema sa probavom. Također treba biti oprezan zbog crijevnih parazita i gubitka težine kod kunića. Salatu Envidiju nakon privikavanja možete davati svakodnevno. Izuzetno je bogata mineralima, pomaže kod gubitka apetita, taloga u mokraći, kod mršavljenja. Naravno treba biti oprezan ako kod kunića izazove proljev. Matoglac nakon privikavanja možete davati 2 do 3 puta sedmično. Niskokalorična je hrana, pomaže kod otklanjanja taloga u mokraći, kod ljetnih vrućina, no treba biti oprezan ako se daje previše jer može izazvati proljev kod kunića. Radić davati 2 puta sedmično i treba biti oprezan zbog taloga u mokraći jer ima veliki udio kalcija. Također možete davati 2 puta sedmično u manjim količinama peršin, ali također treba biti oprezan zbog taloga u mokraći jer sadrži veliki udio kalcija. Rukolu možete davati 3 puta sedmično u ograničenim količinama jer ima jako mali udio kalcija. Nakon privikavanja komarać možemo davati 2 puta sedmično i treba biti oprezan zbog taloga u mokraći jer ima veliki udio kalcija. Odlična je delikatesa za kuniće, izrazito je bogat vitaminima, a pomaže kod prehlade, trudnoće i probave te jača imunitet kunića. Nakon privikavanja papriku možete davati svakodnevno, 5 do 6 puta sedmično, jako je poželjna jer pomaže pri izbacivanju viška kalcija iz organizma, a i sadrži vitamin C. Također možete davati špinat, ali jako rijetko jer sadrži oksalnu kiselinu, što negativno utječe na njihove bubrege. Kuniću možete davati paradajz, ali u manjim količinama ukoliko kod kunića ne izaziva proljev. Sadrži kalijum i bitno je napomenuti da se ne daje peteljka. Karfiol male količine 2 do 3 puta sedmično možete davati. Bogat je vitaminima, jača imunitet, ali treba biti oprezan jer napuhava kunića. Kuniću možete dati i krastavicu, naravno guliti. 3 do 4 manja kolitića 1 do 2 puta sedmično, sadrži mnogo vode i niskokalorična je, pomaže kod mršavljenja ljetnih vrućina, a treba biti oprezan ako izazove proljev. Sve vrste tikve, bundeve, koje su za ljudsku prehranu su dobre za kuniće, ukrasne naravno da ne. Tikvicu nakon privikavanja možete davati svakodnevno. Pomaže kod ljetnih vrućina, mokraćnih i bubrežnih problema, ali treba biti oprezan ako kod kunića izazove proljev. Kineski kupus nakon privikavanja možete davati svakodnevno. Izrazito je niskokaloričan, pomaže kod mršavljenja ljetnih vrućina, jačanja imuniteta i loše probave. Treba biti oprezan ako kod kunića izazove proljev. Mrkva je visokokalorična, bogata vitaminima i mineralima. Može se davati 2 do 3 puta sedmično u manjim količinama jer sadrži šećer. Obično oboji urin kod kunića. Brokulu možete davati svakodnevno manje količine. Izuzetno je bogata kalcijem, vitaminom C i vitaminom A, pomaže kod jačanja imuniteta, ali treba biti oprezan jer se može pojaviti talog u mokraći.